Rusia dan Ukraina dalam waktu hampir bersamaan merilis perkembangan terbaru, Senin 21 Maret hari ini. Tribun Timur mengutip media resmi dua pihak. Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 300 tentara Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Sehingga total tentara Kremlin yang meninggal selama invasi mencapai 15.000. Total 97 jet tempur, 127 helikopter Rusia ditembak jatuh. Sebanyak 498 tank lawan dilumpuhkan. Sementara Rusia menyebut dalam sehari penerbangan operasional taktis dan militer menghantam 44 aset militer angkatan bersenjata Ukraina. Di antaranya 4 pos komando, 2 sistem peluncuran roket ganda di dekat Nalivaykovka dan Zolocheva, 6 sistem rudal anti-pesawat Buk M1, 3 pemasangan artileri di dekat Vyshgorod, 4 depot rudal dan senjata artileri, serta 23 area konsentrasi peralatan militer. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 drone di Chernobyevka dan Chirchuni. Secara total, 216 kendaraan udara tak berawak, 180 sistem rudal anti-pesawat, 1.506 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 152 sistem peluncuran roket ganda, 592 artileri dan mortir lapangan, serta 1.284 unit kendaraan militer khusus angkatan bersenjata Ukraina hancur selama operasi, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov dikutip Tribun Timur. Так как воздушные массы двигались не в сторону города. Напомню, что еще 19 марта мы официально предупредили о минировании данного предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинения России в якобы применении химического оружия. Хочу в очередной раз подчеркнуть, вооруженные силы Российской Федерации не планировали и не наносят никаких ударов по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ. Координаты всех подобных объектов и данные о хранящихся там ядовитых веществах на территории Украины получены нами при захвате боевой документации 4-й бригады Украинской национальной гвардии. За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим.